Opština Bojnik u želji da podstakne stočarsku proizvodnju budžetom za narednu godinu želi da poveća iznos podsticajnih sredstava za ovu oblast. Pomoćnik predsednika opštine Saša Cakić podsjeća da je u 2019. iz budžeta izdvojeno 15 miliona dinara i da su te mere imale efekta. Pošto smo očevici da je stočarstvo poslednjih nekoliko godina u stagnaciji, tako da programima kako za 19. tako i za 2020. godinu ćemo se bazirati na razvoj više stočarstva. Ove godine smo imali dve mere za razvoj stočarstva, to je veštačko osemenjavanje i nabavka kvalitetnih priplodnih grla i mogu reći da je sav onaj iznos koji je planiran za razvoj tih mera je utrošen, a to nam jasno govori da polako dižemo stočarstvo na veći nivo. Nadam se da budžetom za 2020. godinu ćemo taj iznos novčanih sredstava povećati, jer stočarstvo je glavna grana poljoprivrede. Bez tog stočarstva nećemo imati ni voćarstva ni ratarstva, jer zahvaljujući tom stajnjaku mi automatski poboljšavamo kvalitet zemljišta kako u ratarstvu, tako i u voćarstvu. Posebna pažnja biće posvećena merama koje imaju za cilj da stimulišu mlade bračne parove koji na selu žele da započnu bavljenje poljoprivredom. Nije još definisano, ali imat ćemo najverovatnije program za 2020. godinu da mladi bračni parovi koji žele da se bave poljoprivrednom proizvodnjom imaće određene subvencije, precizno u kom iznosu, to još nije određeno, ali programom ćemo predvideti i tu meru za 2020. godinu. Da li ima zainteresovanih već? Pa da, kao što i sami mogli ste da vidite na današnjem potpisivanju ugovora, da je sve veći i veći broj mladih ljudi koji počinju da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a to je naš osnovni i glavni cilj, da stimulišemo mlade da počinju da se bave poljoprivredom, jer uz kvalitetnu obradu i sa pametnim ulaganjem može od poljoprivrede da se živi. Cakić zaključuje da je opština Bojnik u samom vrhu i zauzima 10. mesto, uzimajući u obzir svoju veličinu i broj stanovnika za izdvajanja u okviru primarne poljoprivredne proizvodnje u Srbiji.